Ya sekarang lagi di jalan antar Gunung Stoli ke Nias Barat, tepatnya di Desa Padoro Gunung Goa. Aja deh pas kita rumah dekat rumah. Peter mo to watan. Gusto mo tayo? Kondisi jalan provinsi lintas Gunung Stoli Nias Barat.
Ayo gulay balik. Wah, naman na ilang Jokowi mo. Okay lah. Atur pa folye.